I evo, poštovani gledalci, dragi prijatelji, nastavljamo dalje naše bajramsko druženje. Dakle, u ovim prelijepim prostorijama Bošnjačkog instituta u Sarajevu sa nama su novi zanimljivi gosti. Bajram je onako porodični, porodični Mubarek dan i porodični praznik. Pa evo, sa nama dvije zaista prekrasne porodice. Dakle, porodice Meštrovac i Balić. Evo, prije svega ovako kolektivno, prije nego što vas predstavim, Esselamu alaikum, Bajram šerif Mubarek Olsun i dobro nam došli. Alaikum salam. Alaikum salam. Allah razi Olsun vama i vašim i našim gledalcima Radio Televizije 5. Svakako. Evo dakle sa nama Salih Efendija Meštrovac, njegova hanuma Enisa Meštrovac i prekrasna dječica. Sa nama dakle i Suad Efendija Balić i njegova hanuma Senida Klisura Balić, također prekrasna dječica. Još jednom zaista hvala vam što ste odvojili vrijeme evo u ovom bajramskom danu da gostujete u ovoj našoj emisiji i da kažemo upotpunimo ovo naše bajramsko druženje. Evo na početku krenut ću ovako, ako ne zamirate, redom Salih Efendija. Svi se nekako slažu da je ovaj Ramazan brzo prošao. Kakva je situacija kod vas? Evo kratak osvrt. Pa ja sam nedavno sa svojim prijateljima, Suad Efendijom, njegovom hanumom i svojom hanumom, još imamo dvije porodice s kojima se konstantno družimo za Ramazan, ali i za Ramazana. Konstatovali smo da nikada, evo za vrijeme našeg života, koliko relativno živimo ovdje kratko na Dunjaluku, nije nikada Ramazan prošao brže. Ali ako se osvrnemo na predaj hadise Hazreti Pejgambera Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže da će doći pred kijametsko vrijeme kada neće biti bereketa ni u čemu, a neće biti posebno ni u vremenu. I mislim da je to jedan od razloga zašto brzo vrijeme prolazi, a i ovaj Ramazan koji je hedija ne samo nama, čitavom kosmosu je Ramazan hedija, jer tamo u predajama stoji kada treba da nastupi mjesec Ramazan, raduju se meleki, raduje se arš, raduju se sva živa bića, a ponajmanje insan koji do duše i najmanje zna koje su to blagodati Ramazana. Ali evo ko je iskoristio blago njemu, ko nije, neka se zapita. Upravo tako, ostaje žal za propuštenim. Enisa, kako je vama protekao Mubarek mjesec? Radno, Boga. Mi smo zaista imali mnogo obaveza u mjesecu Ramazanu i onako baš se insan iscrpi. Ali eto sve je to onako nama jedno veliko zadovoljstvo u smislu što ih izmetimo ljudima i provodimo taj Ramazan stvarno u krugu različitih porodica, osoba, tako da i ovaj Ramazan kao i prethodni Ramazan prošli su zaista tako u toj nekoj radnoj atmosferi i onda eto i dani Bajrama nam baš dođu onako kao velika relaksacija. Upravo tako, evo gledam troje djece, je li tako zaista lijepe, pa evo da nam predstavite i vašu dječicu. Sa moje desne strane je naša Esma, naš prvijenac, prvo dijete koje smo dobili, onda naša Hava i naš sin Ahmed. Mašala, da ih Allah poživi i bude zadovoljan. Amin, ako Bog da. Senida, evo i za vas isto pitanje, dakle, Mubarek mjesec, Ramazan, kako je protekao u porodici Balić? Pa, evo ovako nešto slično kao što je Enisa hanuma navela, sve što je lijepo, kratko traje. Zaista je ovaj Ramazan nekako meni posebno brzo prošao, tako da iskoristilo se naravno onoliko koliko smo bili u mogućnosti. Bilo je puno tu aktivnosti budući da smo u džematima, tako da bilo je tu raznih aktivnosti od iftara, druženja i tako dalje. Tako da evo molim Allah dželešanhu da nam ukabule ako Bog da sve ono što smo radili, kako nama tako i svima onima koji su se trudili u ime Allah dželešanhu da iskoriste Mubarek mjesec Ramazan i evo kao što reče moja Enisa, zaista Bajram dođe kao pravi odmor, kao prava radost svima nama koji smo iskoristili mjesec Ramazan onako kako je to trebalo. Da, Suad Efendija, evo imamski posao, dakle puno obaveza je bilo i kod vas. Tako je. Pa mislim da nama imamima Ramazan najbrže prođe jer su mi u toku mjeseca Ramazana ponajviše i aktivni. Inače, imamski poziv je, mi nemamo radnog vremena, radimo od 0 do 24, jer takva je misija kojom se bavimo i koju pozivamo. Ali to posebno u toku mjeseca Ramazana, jer su tu mnoge dodatne aktivnosti i mi se trudimo kao imami da svim našim džematlijama te Mubarek dane što bolje približimo, da im ponudimo raznorazne aktivnosti, da sve naše džematlije, svi naši vjernici i vjernice posredstvo nas što više okoriste Mubarek mjesecom Ramazanom. Lično mene, evo i moju porodici, ovaj
Mubarek Ramazan je, tako da kažem, još brže prošao iz razloga što mi, evo, smo sa svojim džematlijama proživjeli, tako da kažem, posljednji Ramazan u džematu Nahorevo i ovaj je bio posebno emotivan za nas mjesec Ramazan, jer ako Bog da od 1. septembra prelazimo u novi džemat Sedrenik. I to je jedan dodatni razlog da je nama protekli Mubarek mjesec Ramazan zaista i brzo i emotivno prošao. Da, evo vidi mi se nidje nekako posebno žao, čini mi se zaista emotivan trenutak, ali evo da vas Allah poživi dakle i da vam da snage da sve to prebrodite i svakako puno uspjeha u budućem radu u novom džematu. Evo da iskoristimo priliku i predstavimo i vašu dječicu. Koji su otišli. Abdullah, dođe ovamo, brzo. Dobro, Abdullah je tu, pridružće nam se kasnije. To je naša prva kćerka Zeynep i evo Abdullah od 4 godine koji je eto tako, na svoj način nemir, on je već napustio ovaj prostor sa svojim drugom, Ahmedom. Da. Zaista prekrasna dječica, drago mi je što ste nam evo upotpunili ovo naše bajramsko druženje. Reko ste i privatno dosta se družite, dakle, obje porodice, pa evo, bajramska atmosfera u vašoj porodici, kako izgleda inače, kako se dječica osjećaju i evo saradnja, da kažemo, ili odnosno druženje sa porodicom Balić. Evo, hvala Allahu Đelešanu koji nas je počastio blizu 15 godina, poznajemo jedni drugi, pošto i pripadamo tim nekim tradicionalnim porodicama u kojima se zna ko je babo, ko je mama, u stvari to su na neki način patrijarhalne porodice, mi nastojimo da prenesemo te univerzalne vrijednosti i običaje svojih roditelja, tako da nema dana da se mi ne viđamo ili ne čujemo, ali uglavnom vidimo se svaki dan i izvan Ramazana. Mi nastojimo da se družimo, kao što ste i vi kazali, prije svega u ime Allaha Đelešanuhu, vodeći se hadisom Hazreti Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, ako se dva brata vole u ime Allaha Đelešanu ili dvije sestre, Pejgamber alejhi selam kroz hadise garantuje takvim ako Bog da džennet i hlad na budućem svijetu kada drugog hlada ne bude. Evo mi koristimo svaku priliku, svaki moment da se družimo. Ja sam gostujući nedavno isto također na jednoj televiziji kazao, naša su sjela jako zanimljiva, produktivna. Mi na tim sjelima ne govorimo o ljudima, govorimo jedni sa drugima. Svaki put kažemo nekom od nas, imamo tu još dvije porodice, Hafiza, Majde, Efendiju, Ibrahimovića, njegovu Hadži Atifa Hanumu, ovim putem selamimo. Imamo Enes Efendiju Piru, njegovu Hadži Aldina Hanumu. Mi nastojimo da kroz ta svoja sjela uvijek kažemo neki hadis ili neki ajet, neko od nas četvorce protumači. Kako bi trebalo u stvari. Jel? A tako je. Tako da imamo jako produktivna, dobra sjela i hvala Bogu želimo da prenesemo na ove svoje potomke, da se oni druže ima Allaha Đelešanuhu, da više govore jedni sa drugima, a ne da govore jedni o drugim. Ako želimo uspjeh i na ovom i na budućem svijetu. Jako se ponosim, evo što imamo ovakve prijatelje, kao što je porodica Balić, Ibrahimović i Piro, jer se sa njima najviše družimo kada je u pitanju vjerski službenici, imami ili mualime na području Sarajeva. Evo ja moram pitati, a nisu dakle troje djece pripreme za Bajram, kako se sve stiglo, je li se stiglo? Pa stiglo se, naravno da se stiglo. Znate kako kažem, baš neki dan sam govorila jednoj prijateljici, rekao prije kad su mi govorili treće dijete, noge spleće, ja sam to nekako uzimala kao zdravo za gotovo, a Boga mi sa trećim djetetom zaista dolazi mnogo više obaveza. Ali naravno, eto sve ono što insan treba da odradi i kada su pogotovo u pitanju ovako lijepe stvari, lijepe dešavanja, onda ništa nije ni teško i sve mi to nekako zajedno opet uskladimo, uradimo i da bi sve bilo na svom mjestu i organizovano na najljepši način. Da, uglavnom dječja graja, dakle, prisutna u domu, hvala Allahu, veselje na svakom koraku. Bajramska atmosfera, evo u porodici Balić. Pa u nas nije to nešto klasično, kako to inače bude u porodicama, budući da ni Suad ni ja nismo iz Sarajeva, naše porodice su malo dalje, tako da ja kao aktivni član Hora Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo budem svake godine na bajramskom koncertu.
Tako da nekako u tome prođe i te probe i sve. I ne znam, naše džematlije stvarno da ih Allah nagradi, uvijek gledaju nas, taj bajramski ručak, da budemo s njima kad već nismo sa svojima. Tako da, eto, to je otprilike ta neka atmosfera, budemo sa džematlijama, onda ja odem na probu generalnu, onda oni navečer dođu tu naravno da me podrže i to je to otprilike. Tek drugi dan iza posjete mezarima kao dan šehida, drugi dan Bajrama, tek onda idemo do svojih i tek onda u stvari počne ta neka bajramska atmosfera bar za nas. Da, uglavnom traje dakle punih 3-4 dana intenzivnih aktivnosti i svega. Suad Efendija, da iskoristimo priliku svakako evo imati u emisiji u jednom gostovanju dva imama, a ne uputiti prigodne poruke, bilo bi nekako da kažemo baš da fali nam nešto. Pa evo da kažemo jedna lijepa poruka bajramska našim gledaocima. Pa je ovako, Bajram je svakako dan kada se posebno radujemo, kada se veselimo, kada jedni drugima izražavamo ljubav, bratsku, muslimansku ljubav. Naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u nama dobro poznatom hadisu kaže: nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete međusobno voljeli. Pa nas poslanik sallallahu alejhi ve sellem upoznava na koji način ćemo se voljeti. Kaže da međusobom širimo selam, da međusobno širimo mir, spas. Pa ramazanska čestitka, dakle Bajram Šerif Mubarek Olsun i selam, kazao bi bajramski selam, treba da bude iskren, treba da bude od srca kao znak naše istinske, iskrene ljubavi prema našoj, prije svega, porodici, našim roditeljima, našim komšijama, rodbini, svim muslimanima i muslimankama i da na taj način, evo kroz te iskrene, istinske selame i čestitke, ako Bog da obezbijedimo sebi prije svega međusobnu ljubav, veće stepene vjere i ako Bog da kartu, to jest ulaznicu za džennet. Amin. Evo mi smo, amin, svakako, u početku ovog našeg druženja imali smo 5 djece u kadru, sada je ostalo samo 2, jeli, ovi mlađi su tu negdje okolo, evo kolege će se pobrinuti da im se ništa ne desi. Možda je evo poruka od majki, jeli, našim gledateljkama, 3 djece, 2 djece, malo kako prenijeti ove radosti Bajrama, dakle, djeci, pa da uputimo poruku našim gledateljkama, na što posebno obratiti pažnju. Naravno, to mi kao djeca pamtimo te Bajrame i posebnosti Bajrama i najviše smo se radovali hedijama koje nam se daju uoči Bajrama i naravno na dan Bajrama. Onda i mi svakako gledamo da tu svoju dječicu obradujemo, bilo da se radi o nekim odjevnim predmetima, o nečemu što će obnoviti njihov outfit tog bajramskog dana, a svakako na sami Bajram tu su onda one neizostavne Bajram banke koji se daju našoj djeci. Da, nekako se djeca, čini mi se, najviše i raduju tome i onda se kasnije toga nekako najviše i sjete. Pa evo da pitamo slatku Zajnep, zbog čega se ona najviše raduje Bajramu? Ja se radujem Bajramu zato što dobijam Bajram banku, dobijam nove hanice od mame i babe. Šta još? To je ono što smo i govorili. Bude u kolača kako je. Bude kolača. Koji kolač najviše voliš? Bombicu. Jo, dobro si probrala, Boga mi. Da pitamo i drugu djevojčicu, evo, šta nam ima poručiti, dakle, za, evo, sami kraj našeg druženja? Pa ja želim svima da čestitam Bajram. Hajde, da čujemo jasno i glasno. Bajram Šerif Mubarek Olsun svih gledateljima televizije 5. Ma bravo, aferim, zaista. Evo, sa tim bismo mogli i završiti, ali pustit ćemo još babu da nam da završnu poruku našim gledaocima, pa da završimo, dakle, ovo naše druženje, još nas dosta gostiju čeka. Evo, želim da se zahvalim radio televiziji 5, svima vama uposlenicima i evo, moja poruka našim i vašim gledaocima bi bila da halalimo jedni drugima, da oprostimo jedni drugima. Ako je Hazreti Pejgamber alejhiselam halalio i onima koji su mu najviše nanijeli štete, ako je halalio i onima koji su ga najviše obstruirali u njegovoj poslaničkoj misiji, zašto onda vi ne bi halalili jedni drugima zbog nekih dunjalučkih hakova? A Bajram kao Allahova blagodat, kao hedija nama
vjernicima, muslimanima, jeste da se suosjećamo jedni sa drugima, da poštujemo jedni druge, kao što je Suad Efendija kazao, da širimo tu međusobnu ljubav, jer nas je Allah Đelešanu stvorio da cijenimo jedni druge, bodrimo jedni druge na dobro i odvraćamo jedni druge od zla. I evo moja bi poruka bila, pošto živimo u vremenu kada su ljudi nezadovoljni, kada ljudi nemaju cilja u životu, u nekom su beznađu, ja želim da citira i puno i često puta govore jedni protiv drugih, a ne jedni sa drugima kao što je to i islamska misija. Želim završiti sa jednim hadisom koji Hazreti Pejgamber a.s. kaže: manji je grijeh srušiti Kijabu nego mu'minsko srce. Zašto? Zato što je Kijabu sagradio čovjek, a mu'minsko srce stvorio najljepši stvoritelj, a to je naš gospodar Allah Đelešanu. Ako povrijedimo brata muslimana, mi vrijeđamo i svoga gospodara, jer u svakom od nas postoji taj dio božanske prirode koji se zove ruh. Mi degradiramo svoga Boga ako vrijeđamo drugoga. Zato bi moja bila poruka, govorimo jedni sa drugima, a ne jedni o drugima i jedni protiv drugih. Da, u svjetlu onog vašeg međusobnog druženja. Jel? Evo na kraju, zaista od srca hvala vam što ste odvojili vrijeme ovog prvog bajramskog dana da gostujete u ovom našem programu i pored svih onih porodičnih obaveza koje imate tokom bajrama. Još jednom, dakle, od srca zaista vam hvala, pa vidimo se ako Bog da drugom priliku. Hvala vam. Poštovani gledalci, ostanite i dalje uz vašu televiziju 5 i naš bajramski program.